Damjanović, otvori. Samo sekund. Otvaraj! Šta je vama? Pa niste vi jedini čovjek u Splitu koji čeka na pregled. Gdje je Dorijan? Dorijan? Da. Mislite doktor Damjanović? Da, gdje je ta kukavica? Pa mislim da ga nećete naći ovdje u bolnici. Daje otkaz. Dobro, to sam mogao već i sam zaključiti. S obzirom da je spakira torbe i odjavio se iz stana. Ne morate se vi brinuti zbog toga, razumite? On će svoje kartone prebaciti kolegi. Briga me za kartone, di on? Malo prije sam reka ne znam di je, ne znam, ispričajte me. Slušaj ovako, ne ideš ti nigdje dok mi ne kažeš ti se sakre taj papak. Reka sam da ne znam, čekaju me pacijenti, razumiš, ne znam. Govori ti je! Sestro, zovite osiguranje, odmah lipo vas molim, brže malo. Slušaj me, doktor, ovako. Ovo možemo riješiti vrlo jednostavno. Samo mi reci di je, ja te puštam. Lipo sam vam reka da ne znam. Ovako ćemo sad napraviti. Ućemo unutra, ti ćeš mi dati njegovu adresu i svaki ide svojim putem. Gospodine, ja vas lipo molim da se smirite. Slušaj me, to govno mi je odvelo ženu, je li tebi to jasno? I zato ćeš fino napraviti šta kažem, jer sad stvarno, vjeruj mi, stvarno gubim strpljenje. Pomozite, molim vas, pomozite mi. Kukni više, me čuješ? Gospodine, odmaknite se. Kukni više! Majku ti jebem. Polako, mir! Mora sada di mi je žena, Smirite se, gospodine.